main di PC, Mek? Cai. Martuni Bang Pis, jadi gue lagi Pis. Nah, di PC, Mek, 80 juta kan. Apa? 80 juta. Tuh tanah di rumahnya ada po. Emang udah ngaruh tanah di rumah ada, Mek? Tuh pisagonnya takunin. Udah ngaruh ya tanah itu. Adi nggak ada tanah ke Pisago, mau takon bener, Mek? Au, tuh nak tanah pisagonnya nih lah. Mana aja nih. Cai cek jujur tekun lagi Pis 80 juta. Emangnya memang menjuna pipe. Dan memang lah Pis muntau. Si pada rumahnya benain. Tuh sanggahe pada nureon. Adan tuh benain memang malu. Akan selesai gen bukuangan. Cai nyangsan gede najak nyangsan belah cai. Mek, jangan perlu duduk dong. Jangan lagi pes, Mek. Kalau akan gene cai nagi pes muntau lione. Kalau ngomong lak-lak, Mek. Weh, cai merasakan budoh. Stres saya, stres cai. Jangan marah sahabat, Mek. Yang cai melilak-lak kaji 80 juta. Ngelangi nih dah cai dilak-laki. Yang cai ngapa lak-lak. Lah kan mati cai ngapa ke gitu. Sing lak-lak itu maksud cai, Mek. Menak-lak apa kalau beli cai? Nih, Mek, lak-lak ini maksud cai. Cai nomor cai.